Uba adal bat nong room ulong bakiwe ki kartong kiwan banyak hun ek election tang nagabor pisa. Herimo umarwe unyak hun nagamtaki isu kibabun lakalong nagamta ka constituency bat kajelahi borok kawe. Ya kane uba adal bat nong room ulong habakren syakila patai kubor hadin bola pendap ya kejing tap kerteng elade naka parti WPP. Banyak hun ek election MLA arajar arpolai na North Shillong constituency. Uba adal bat nong room menta unha banyak hun persya ay uba ransom sutengah jungka NPP Dr. Amanwar naka UDP, Ba M Karkrang naka BJP, nalor kiwe-kiwe. Politik sendiri dong kam di politik seban penkalalong policy. Di kumangan kular ipai ba bangan trehok om nak benta ke syuki om nak benta ke chair dan ke share lain nak benta ban pen urlong. Ya kita gijing temu gijing angnut jong pai ba om tak jong konstituensi. Dengan songo yu play. Ba hadin sanpo tu lagi senam. Boy ngalong wei na preng ki legislator. Ba tiak madan po malki. Aku bang boycott 50th anniversary ya ka statehood celebration. Aku bang sungguh ubay lah penokam ni kasih buat ngayo ke each relaxation kalau kerja mentok tentang ki samla jong constituency lagi samla jong state. Kamu mut berkur samla kemdi batong bala extend lani relax ke each muk layo be takam. Jadi kita ban trash tom, kita ban yang juga kijat buat kubasya ono mental kam sarkar kita syakri, kita ban trai hakikam lajong ban long ki kendra. Hi angit scam kam don kecing kita buat baru ki pai ba jong constituency kubla penjob dengan lemba MLA. MLA MDC por balik kita giba it yang aku beri ki it kanong rem berarti ko mengambil nak enam ru ding ngambil tengah mat leave dengan ambil ringkat ba kanong rem di buat kawai ko mongong ba kanong compromise buat kanong rem di lor kanong rem ba ngambil nak enam ru kadon kadau dan tak kadau ngasungu iblay ba ngayo pa kalanti ban room sa VP na mga don ngai ba don ke chairman hadin jong collection min la ban persang ban budin pat ikam di ban urlong mara dengan sulit ikiwi pat ki party ngai ba po ni sujop tang collection mengi experience menta sanpo tu di Islam ni sujop tang collection ikam lai pat ta generation hi kani dari lai ngano maila parang isikam pai ba no maila ban pen bethet ahne constituency ke bakut mara do por maile collection kam judan komuniti ke. Padahal lo tanong rim begini perlu bawan dulu kisim kabu nama bawa dan buat nang rum juya dak pisah. Jadi lo tanong rim ndai nganga semua scam nomor kiwan dak development kiwan dak pisah ndai ban general kiwan ki isu har nanti. Ndai nganga scam nama ngadon ki isu kimat. Kiban dia cerai ndai penki ngan pen tikena haru ipai ba pada ha binga sisi ni kanti ngan pen tikena lagi do haruling do position kita ibrah nak buat khamtam banyak sekali baik ba kembang dong ke wave benta kali ya ngai bakan ai kalat ke BP khambut le tainga na banyak sekali don nak buat bangin habdon ru ke buat bandai in ta jak mendu nama sanpui ti bisem layat ndai ke bakong sandu ndai kalong ta kata lani lesi mo ngimpit kai ke ba ublai tumu sandor kana ngin penting kana ba ki padon nak buat din song ru ji kin ye ngok tengku